Kako je došlo do suradnje između vaše udruge i sajma GAST ove godine? Pa na tome se radi već godinu dana, znači predstavnici naše udruge stupili su u kontakt sa organizatorima sajma i pokazala se dobra volja sa strane izlagača na sajmu namještaja, tako da su prema našim potrebama od više firmi, znači više od 10 firmi je dalo svoj prilog za opremanje našeg prostora kojeg imamo u Krležinoj ulici. Znači poklonili su nam vitrine, stolove, stolice i još puno toga. Teško je sada nabrojiti, nismo sve ni raspakirali. Eto, na obostrano zadovoljstvo, nadam se da njima bilo zadovoljstvo pomoć, a mi ćemo sa radošću to upotrebljavati što smo dobili za dobrobit naše djece, za terapije i druženje. Kako je došlo do inicijative da donirate Splitsku udrugu? Evo, mi pokušavamo zapravo graditi, izgrađivati socijalnu osjetljivost i kroz taj vid pomoći svima onima koji su potrebni i koji imaju potrebu za našim proizvodima i na taj način pokazati našu solidarnost. Kad govorimo o donaciji, o čemu konkretno govorimo? Konkretno govorimo o stolicama, o stolovima, o komodama, vitrinicama i tako dalje, ono što je zapravo sigurno potreba udrugama i tako dalje. Sajam je svakako jedan najdirektniji kontakt sa kupcem i ono što bi se reklo B2B, biznis prema biznisu, prema tome mislim da svakav sajam je sigurno dobrodošao, koristan je i za Zagrebačkog sajma, to je sigurno po meni drugi sajam u Hrvatskoj po veličini i po značaju, prema tome mi ga pozdravljamo, podržavamo i želimo svojim pristupom i uveličati ga i pokazati zapravo da hrvatska drvna industrija ima što ponuditi, pokazati i preporučiti zapravo da se kupuje hrvatski proizvod, kvalitetan hrvatski proizvod. Hrvatska drvna industrija ima kvalitetan namještaj, kvalitetne podne obloge i kvalitetnu građevinsku stolariju, ja bih rekao puno kvalitetnije nego iz uvoza i kupovinom domaćeg namještaja, domaće podne obloga mi zapravo radimo supstituciju uvoza i 550 milijuna dolara uvoznog namještaja na godišnjoj razini smatram da može se puno kompenzacijom, dakle kupovinom domaćeg zadržati deviza i zapravo pomoći zadržavanju radnih mjesta što je danas zapravo primarno zadatak svima nama. Hvala vam lijepo. Potaknuti dobrom voljom ljudi sa sajma GAST i njihovih poslovnih partnera razvila se ideja o našoj suradnji u kojoj smo došli do ideje da se mojoj udruzi i članovima naše udruge Hrvatska drvna industrija udruži ili u najmanju ruku toliko malo pomogne, to je ono najmanje što se mogli učiniti, da nam naš inventar, naše udruge malo plemene, ožive i da imamo kvalitetnije uvjete svakodnevnog rada jer stvarno se mnogo toga odvija u našoj udruzi svakodnevno i brojne terapije i naša druženja i sl. Gospodine Glavinović, kako je došlo do realizacije između vaše udruge i sajma GAST da se večeras prikaže predstave Ježa kućice? Inače, ideja je došla, u vrlo kratkom roku se sve skupo odvilo u nekih mjesec dana. Gospođa Tatjana Kos iz firme Lapibus je također vrlo pokazala vrlo veliku inicijativu i dala nam je, da tako kažem, zeleno svjetlo da se na jedan prigodan način obilježi ovaj dan. Spojila je u kratkom roku 12 firmi koje su svaka na koliko je god mogla u svojim skromnim mogućnostima u ovo vrijeme izašla nam je u susret sa malim donacijama, tako da smo skupili na kraju kad se sve zbroji jedan vrlo lijepu donaciju.